thum chanchin thar thlir tu zong te in zavai in chibai ule chin set le a chevel chanchin karun pon thin hi milo thlir sakzel don nia Military Commission sipai ten chin set marlam falam khwa thali chung an beina a Military Commission sipai zanhi chuang in nun na an chan ba ka Military Commission sipai somli an man to thu Institute of Chin Affairs INC ICA ne na tanga shiat ani thune na pong lak Military Commission sipai ten be pui an thak na falam township le tidim township khosom thum chuanga tlan chia me pui sang thum ai tam chuan thali chuang an in le loram an tlan san to awangin chomdol na an momo le thu shiat ani Military Commission sipai ten thlo theina manga an be na le ra thuam lian le bom kam pu awangin February thachung khan twa chomi som pani in nun na an chana mi som thum pali in liam an twar thu shiat ani Military Commission sipai ten chin set marlam falam khwa thalit chung an beina a Military Commission sipai zanhi chuang in nun na an chan ba ka Military Commission sipai somli an man to thu Institute of Chin Affairs ICA ne na tanga shiat ani Nikum November tha atang khan weibula falam le taingen falam konga chho Military Commission sipai sangkhat chuan falam operation an nei na Chin Revolution sipai tang rual pol ten drone le kong sang manga anlong ma chona thi le liam tuar anom nol thu ICA thu puang tu salai fan sui san chuan thian soi choro apoyen chi me soin bon the won do choro di sei kaisa so choro le ti cha ro mati bu bo no da me choro le la tong ta chi talaw do di drone ne tai khai mu ma sit sakama ru to le thi na ra ru twi ya de bo no pin sniper now ta kwa sniper bo no na chat do choro ti ta the sha twi ya de ha bo no thut pi da ka ro tu ro ta cho ha twi ka cha ro sit ma tai chin do lu thut pi ne la ma phan khan ya da ro pin di choro but data ပြုစုထားတဲ့ထဲမှာမပါရှိနိုင်တာကကျွန်တော်မတိလိုက်ပဲနဲ့ဖန်ဆီးမခံရပဲနဲ့ထွက်ပြီးသွားတဲ့လူတွေလည်းတော်တော်များများရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခြေနေတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ Heng baka hian Military Commission sipai te liam tuar zan hi somnga chuang an oma sipai somli chuang man nia soi a ombok ani nikum sang ni somni panga November tha atanga kumin sang ni somni paruk February thleng khan Chin State marlama in beina CNA CNDF CDF telin Chin Revolution sipai somli panni ayatlem lovin nun na han chana za chuang in hliam an tuar thu ICA list atangan riat thei ani Thlona manga beidna le drone manga an bom na Chin Revolution sipai hliam tuar anom thu ICA thu puang tu salai van sui san chuan thian soi Okay di to line ta de thi khai ti song mo dui ka cha ro chonoro on ground information ကနေတက်နိုင်တလောက် data စုစည်းထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမှန်မှန်ဒီထက်ပိုများကောင်းများနိုင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ဟာကတော့ဒီ social media ပေါ်တက်လာတဲ့ data တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ on ground မှာကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်တလောက်ကောက်ယူထားတဲ့ထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ data တွေဖြစ်ပါတယ် Military Commission sipai ten athatel falaman peina hi falam khochung din mun anbamona le falam khobula surbung airport la kan tu fang ani thu ICA thu puang tu salai van sui san choni thian soi sakamaka falam myo ne di surbung li sai ko ပြန်လေရရှိရီအတွက်တို့အလုံးရင်းနဲ့စူးစားလာတာပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်စောပုံလေးစိတ်ကိုတို့ပြန်လေထိန်ချုံနိုင်ခြင်းအဖြစ်တို့မှာဒီချင်းပင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာတို့လီချောင်းထောက်ပံ့မှုတွေအပြည့်အဝတို့ပြန်လေရရှိနိုင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဖလာမြို့ကိုတို့ပြန်လေထိန်ချုပ်ထားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလေနေဆက်လုံခြုံရေးထိပါတို့တူးချဲနိုင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ချက်ကကြတော့တို့ရွေးကောက်ပွဲလည်းပြီးသွားပြီဆိုမှကြာခင်ဒီအပရလာဒရမှာတို့အစိုးရတစ်ပြန်လေပဖို့တို့စူးစမ်းနေတဲ့ဟာပေါ်မှာလည်းအများကြီးတက်ဆိုင်သွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် Falam khwa beina Military Commission sipai ten tanan lamek zela drone le thona manga bomin voi sang ni zanga chuangan peya chena in school biak in le damdo in somruk ayatlem lo achia to thu ICA chuan ta langbok ani Energy Sarkar thunun na bial kaltang tur Chin Kachin le Rakhine State ta oil le tui al theilak don chuan ta Jangral Polten Energy Sarkar a phalna anlak nuwa chaw
kaltlang phal ani thu shat ani NUG chuan an thonun na hmun atanga tuyal theilak lu phal ani a thon chhuwa phalani lo thu NUG Interim Local Public Administration Development Central Committee Vice Chairman 1 Ulwe Kulat chuan March ni ruk date mangin secret letter a atalang a ဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုဒီကိစ္စကတော့အဓိကအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကိုဒီလေရင်စီတွေပါဝင်73စီတွေရောက်ရှိမှာစိုးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကြက်မှတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမာမိတ်ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ယူပို့ဆောင်မှုတွေနောက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေအသုံးပြုဖို့အတွက်တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းတည်ဆောင်ဝင်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ NUG Sarkar thunun na hmun region le federal unit chunga tuyal theilak lu phal ani a region le federal unit atanga paltlang tur ta chuan thu chhuwa le omma chu phal ani lo thu an thu chu atanga hriat ani chen state chimlam zara tuyal theiman tun ma ain chiat sang thum velin sang chawa petrol liter khata nuai khat vela an lei thin thumi puiten an soi Ralton Keng Paul te chet thatna Chin State ta halkha te dim than tlang kho sang sang thunun tummek military commission te chuan khodanga eile bar damdoi ba ka bungrua le tuyal theilak lu bituk an siama wangin thilman asangin awan thu hriat ani tuna hian Iran buaina awangin Middle East tanga ram danga tuyal thei tollu an khapa ram sang sang ten tuyal thei chung chang har satna han to awangin ram chunga hetia khapna dan an siam thu hriat ani Tunay na pong lak military commission sipai ten bay pui an thak na Falam Township le Tidim Township pa kosom thum chuang atanga tlan chia mi pui sang thum aya tam te chu thali chuang an in le loram an tan san to awangin chomdol na an mamo hle ani Chin State Marlam Falam le Tidim Township atangin kalimyo taingen kalimyo uibula kong tuan kho a mi pui te chu India le kalimyo telin ramnoi ba ka khodanga anral tlan nual thu ICA thu puang tu salai van sui san chuan thian soi တချို့တဝက်ကတော့ဒီအိန္ဒိယမီဇိုရမ်ဘက်ကိုတိန့်ရှောင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒီကလေးမျိုးဘက်ကိုလည်းတိန့်ရှောင်တဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့လူတွေကကြတော့သူတို့တောထဲမှာပဲအဆင်ပြေတယ်လို့တိန့်ရှောင်နေတာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျအခုစစ်ဘေးတိန့်ရှောင်လာတဲ့လူတွေရွာတွေအားလုံးကကြတော့ဒီစကမတွေစစ်ကြောင်းထူလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေပေါ့နော်ပြင်တချို့ရွာတွေကကြတော့စကမတွေမရောက်ရှိတည်ပြီးမဲ့လဲသူတို့လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လုပ်တဲ့ရွာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရွာပါလီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လုပ်နေတယ်ပြင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဆက်တိုက်လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူမှရွာမှာမနေရကြတော့တဲ့အနေထားပါ Kumsani somni panga November ni somni pasari atang khan kalimyo atangin operation group patni tedim khochung tedim kali falam kongpui atangin operation group khat mangin sipai tam taknen pai pui han thlaka tedim atanga khothen khat falam township telin township somri le panga te anral tlan thu hriat ani tundin huna hian ral tlan te tan hian dam doi ni tin eile bar tur le inkul na tur sil polin anin dai lo awangin tan puina han mamo hle thu ICA thu puang tu salai van sui san chuan thian soi လိုအပ်ချက်ကတော့တော်တော်လေးများပါတယ်သူတို့တောထဲမှာနေရတဲ့ခါကျတော့သူတို့အမိုးကလုံလောက်မှုမရှိဘူးပြင်တော်တော်များများကကျတော့သူတို့အိမ်ကနေဘာမှတည်မလာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ခြုံဆရာဆောင်ကစားအဝတ်စားကစားသူတို့မှာလိုအပ်ချက်တော်တော်လေးမြင့်မားနေတာပေါ့နော်ပြင်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီကျမရေးကိစ္စရာတူတို့လည်းပြောင်းလဲဖြစ်လာတယ်ຫນွေလဲဝင်လာပြီဆိုတော့ဒီရာတူတို့လည်းပြောင်းမှာကျွန်တော်တို့တက်ကြီးပိုင်းနဲ့ဒီကလေးတငယ်နဲ့ဒီကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေကလွှတ်ချက်တော်လေးပြင်းထန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီစီဝါပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကလေးမျိုးဘက်ကနေကြတော့တေလုံးမရဘူးလုံးဝတေလုံးမရဘူးပင်ဒီအိန္ဒိယဘက်ကနေတေမယ်ဆိုရင်ကုန်ချက်ဆိုင်အရင်မြင့်မာတဲ့ခါကျတော့လွှတ်ချက်တော်လေးစီဝါမှာလွှတ်ချက်တော်လေးမြင့်မာနေတယ်လုံလောက်မှုလုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်Falam Township a hian in bei na hapun lun chho zel awangin mihring dinong chan vo le andin mun har satel tela thlona le ral thuam lian pa ka ra po bom awangin Falam Township atwal chung mi som panga ya tlem lawin nun na an chana mi som thum chuang hliam an tur thu ICA ten an talang ani
Military Commission sipai ten thlo theina manga an beina le ral thuam lian le bom kam pu awangin February thachung khan twa chung mi som pani in nun na an chana mi som thum pali in liam an twar thu hriat ani Chin State Military Commission sipai ten thlona atang le ra puwa bom puwa awangin mi pakhat le ral thuam awangin midang pakhat an thi thu Women for Justice Paul chuan march ni nga khan an thu chu an talang ani hengpa ka hian bom kampu awangin mi pakhat le ral thuam fang midang pakhatin nun na an chan thuan soipoka thlona manga beina awanga hliam tuar meichia pathum mi pa pathum mi pa le meichia thliar ran theilo somli le pathum anom to thu po talan ani Chin State Military Commission sipai ten thlona manga an beina awangin tual chung mi tam tak an ral tlan nuala damdoi man tur anin dailo awangin meichanaw pai ten taksa chakna le indan na chul chakna le na chhok na ba ka an thlatin man tur te an mamo thu Women for Justice WJ chuan atalang Women for Justice WJ Paul te hi Chin State le Zagain region a kong sang mei chia te soisak an ni na le mishing ding na chan vo bo chiat na awanga ril liam te tan pui tu le chomdol tu Paul ani Military Commission sipai ten thlona manga tua chung an beina awangin February thachungin meichia somruk pathumin nunna an chana liam tuar somruk paruk an omthu Myanmar Women's Union BWU chuan asoi February thachung khan Myanmar Rampuma Military Commission sipai ten thlo theina tanga boman thla ka wangin meichia somli le paruk ral thuam lian awangin mi pariat dan lawan thi anti hlum mi pasari le silai mu awangin mi pahni anvain mi somruk le pathuminun na an chan thu Burma Women's Union BWU chuan march ni som khan talang ani nuna chanzi nga hian kum som pret nuai lam meicha tleirol mi som pret le naupai meichia pakhatan tel thu siat ani a hengba ka hian thlona manga beina wangin meichia somli pakhat ral thuam lian awangin mi som pathum bom kampu awangin mi som boina wangle mi pat meichia na awangin mi pani ten liam an tuar thu talan pok ani Rakhine State meichia somni pani thito in antam bera Zagain region mi som pani Makoi region mi som pakhat Kaniantai region mi paruk Mandalay region mi panga Bago region mi pani Kayin State mi pani Kayin State mi pakhat Sian State mi pakhat le Mon State mi pakhatin nunna an chan poka Military Commission sipai te hian dan an bo chiat na le kong sang mi hring dik na chan fo dan an la bo chiat chhun som zel thu BWU chuan atalang ani India Mizoram State Chimlam Saiha District Chin mi pa pakhat khalai karatangin erkan som pakwale silai mu singsari sanga Assam Rifle le Mizoram Police Changkop ten anman March ni nga khan Saiha District nio tlang khobula Assam Rifle le Lungbun Police ten rinhlel thua tata yoda pickup tidingin an check thu Mizoram News chuan ta langa he motor an check na hian NX 200 4.5 mm airgun 18 PX 100 4.5 mm airgun pakhat airgun silai mu singsari sanga telescope pakhat le niter piston pakhat airgun a man thin spring pakhat le phone pakhat an man thu Mizoram News pakhat chuna talang chungral thuam tanen matupi kho a kum somthum paruk mi kharlian chu an man thu siat ani pukhalian le amotoran thil mu le man te hi Siha police station a chuizui turin thubuai anzialu thu siat ani Khatizong khatun chumata na chanchin thar kampwan theide chu anileta a thir tu te in zawai chunga kan lo me